Kako ljudi zamišljaju da se to namesti? Naprimjer. Dakle, mi sada zovemo članove žirija. Ja zovem vas troje, recimo. Ako vam je stalo da doživite lepo i duboku starost, zaokružite broj 7. Ko je to? Mafija, gospođo, mafija. Pogotovo kad Olja Kovačević bira. Reći kako nisu kada, vidite, izabrala je žiri tako, da, tako masno namešteno bilo da je jedina osoba koja meni nikad ne bi dala nijak koja ni ne dokrade. Namešteno da ja ne pometim. Igrom slučajem ničim izazvana je otišla grupa konstrukcije. Halo? Predstavljati gradonačelnik Gradove, jebat ću vam poreklo imovine za ovo. Fikcija jedan sprnjev. Jedeno suštava, jedan. Molim vas, uz svo poštovanje onoga ko je to glasao, ovo nema veze. Pa ako Srbija sa ovim glasom koji je elektronski, pa znate šta bi Karleuša uradila da je samo 2 puta, 3 puta vrcnula? Ona bi dobila neku nagradu. Ovo ovde u zdravom telu creva, jetra, bubrezi i tako dalje, to je kao na operacionom stolu. Pazite, to je horor pesma. Šta fali u ovoj pesmi? Ne, ovo je horor pesma, pazi. A šta fali u ovoj pesmi? Ja kažem, Srbijo, koji ima tako lepe pevačice, tako lepe žene, da mi govorimo o korporal sana, vadi creva, vadi organ, da su rekli koji organ da ga izvudu. Ne kažu o tome, ne razumeš. Izvuku, izvedite, koji organ? Oj, Kresoviću, ne mogu da vodim program. Čekajte, kažete koji se organ ovde vadi? Ne znam. Pa kako će onda neko da zna da li je neko umro od korone ili nije ako ne vrši obdukciju? Ovo je pesma za obdukcionare.